ni amakuru atari meza na gato muri kino gihugu cy'abaturanyi cyacu cy'i Burundi hari kubera iturika ridasanzwe muri uyu mugoroba. Aya makuru ari kutugeraho nonaha mu mujyi wa Bujumbura. Muri uyu mugoroba ubwo bwari bumaze kwiramo, hatangiye kumvikana iturika ridasanzwe mu mujyi hagati ahazwi nka kapitale y'ubucuruzi. Iturika na n'uyu munota riracyari mu rujijo, mbega riteje urujijo, ariko leta y'u Burundi yari kimaze gutangaza, ubwo wenda nicyo natwe turi buze kuvugaho, ariko hari n'andi makuru menshi agaragaza ko ibiri kubera mu mujyi wa Bujumbura muri kano kanya ari urujijo. Bamwe bari kuvuga ko ari stoke y'ibitwaro iri guturika, cyangwa se ahari ikigo cya gisirikare, ubwo ni stoke ya gisirikare babikagamo intwaro nyine urazumva amagerenade, imbunda n'ibindi nk'ibyo n'amasasu, mbega stoke nyine abasirikare babikamo intwaro zabo. Iyo stoke hari amakuru avuga ko ngo yafashwe n'inkongi y'umuriro bigaturika. Urumva yabiturika bihererekanya ibindi, nimba ari gerenade, nimba ari amasasu, nimba ari ibitwaro birimo bituragurika, ku buryo bimwe mu byaturikaga byatangiye no kugenda bigwa ku ngo z'abaturanyi. Ariko hakaba n'andi makuru avuga ko yagiye aturuka hirya no hino avuga ngo bishoboka ko yaba ari kudeta, ngo hari abagerageje gukora kudeta mu mujyi wa Bujumbura, ariko ibyo byo abantu benshi ntabwo bari kubyemera. Gusa n'ibyo nabyo biri muri bimwe mu byagiye bigaragara ku mbuga, bamwe bavuga ngo ishobora kuba ari kudeta, hari abasirikare bashatse gukuraho ubutegetsi buriho, akaba ariyo masasu turi kumva mu mujyi wa Bujumbura, kuko n'urusaku rwamaze akanya n'iturika ryinshi na n'aka kanya riracyari kuba, ndetse bamwe mu baturage bamaze no gutanga ubuhamya bakavuga ngo twe twamaze guhunga muri Bujumbura, twamaze gupakira ibyacu, turi kugenda twerekera mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino duhungira ku baturanyi, aho harimo nk'ubuhamya bw'ababyeyi bavuga ati twatashye dusanga abacu bahunze, inzu zirera. Abaturiye iki kigo cya gisirikare cyangwa se hano hantu rino turika ryaturukaga, bo bakavuga ko ngo no mu mazu yabo amwe yagiye yangirika. Ariko by'umwihariko reka tubanze turebe ibitangajwe n'abasirikare indani b'u Burundi cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Burundi mbere y'uko wenda tureba ibyo n'imihanda cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga zikomeje gutangaza n'abari i Burundi. Nk'uko mbibona hari imbere yanjye, hari amakuru avuga ko ngo umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, uyu urumva ko ari umuvugizi wa gisirikare, bamwita General Gaspard Baratuza. General Baratuza Gaspard yatangaje ko ngo hari ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare cyo mu gace ka Musaga cyagize ikibazo, intwaro zirashya. Intwaro iyo zihiye rero ziraturika. Aya makuru niyo noneho akomeje kugenda kwirakwira hirya no hino, kuko ari yamaze gukwirakwizwa cyangwa se amaze kuvugwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. We arabyitangarije kandi niko kazi ke no gutangaza ukuri kwa nyako kubibaye, ubwo hagize igihinduka nacyo twazi kukimenya. Yasobanuye muri aya magambo, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspard Baratuza ubwo yaganiraga n'iki gitangazamakuru BBC, yavuze ko ngo ububiko cyangwa se stoke y'intwaro za gisirikare ngo haje kuba ikibazo. Iki gice ngo cyari iki kigo cya gisirikare ngo cyari giherereye mu gace bita ngo ni Musaga, ubwo abari i Burundi cyangwa se abajya batemberera murahumva. Amaze kuganira na BBC ayibwiye ko iryo turika ryatewe n'impanuka yabaye, batuma n'ibindi bikoresho bikomeza guturagurika gahoro gahoro. Urumva iyo biri guturagurika gahoro gahoro bigenda bihererekanya, bikamara umwanya nyine munini cyane biri guturika, bikaba na byinshi cyane. Mu gihe Bujumbura mbega wabonaga ko umwotsi wabaye mwinshi mu gice kimwe n'umuriro mwinshi cyane, ubona ko biteye ubwoba. Uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yahisaza no ku rubuga rwa X, arangije aratangaza ngo uku guturika kuri kuba mu mujyi wa Bujumbura ngo kwaturutse ku nkongi y'umuriro yafashe ikigo cya gisirikare cy'i Bujumbura, ngo ndetse ngo uku guturika kumvikanye umwanya muremure n'uyu munota biracyari guturika. Hari abaturiye muri Bujumbura bari kubyumva. Uku guturika ngo byatewe ahanini nuko hari hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bifite imbaraga zitandukanye. Ibi ngo byaje gutuma ngo benshi bakuka imitima, abandi batahwa n'ubwoba. Ngo n'abaturage bo muri Bujumbura cyangwa se b'abaturage b'Abarundi, ati cyane cyane abatuye Bujumbura bagize ubwoba bakuka imitima. Abaturage bamwe baturiye ikigo cya gisirikare cyaturitse ngo bavuga ko inzu zabo zangiritse, ndetse bamwe ngo bamaze no guhunga, bimukiye mu yindi mijye, bavuye mu mujyi nyine bajya mu tundi duce bari guhunga. Hari aho yageze arasobanura mu yandi magambo aravuga ati hari ibirimo guturika kubera umuriro wateye mu kigo cya gisirikare i Bujumbura. Abari mu mujyi wa Bujumbura mutekane. Aya ni amagambo y'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ndabizi hano abari Abarundi badukurikiye. Umuvugizi w'igisirikare cyanyatangaje ko ngo abari muri Bujumbura mutekane, ntimugire ubwoba, ngo ntihagire ibindi byago namwe muteza, bihanini bituye no kuba ngo abaturage bashobora kumva ibiryo turika bakaba bakwiruka, abamamodoka bakagenda nabi, n'akandi kavuyo ugasanga muraguye muragonganye, ahubwo ubwanyu mwiteje ibibazo bindi bikaba byabaviramo impanuka, nk'uko ngo hari impanuka nkeya zidakabije zari zimaze kuba zoroheje.
rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi arabwira abarundi ngo mutekane nimugire ubwoba ngo ibintu birimo ibiri kuba bari kubikurikirana ngo nta kibazo kirimo cyane ngo ntago ari kudeta nta gisirikare cyabateye mbega ni iturika rya stock yabitsemo intwaro za gisirikare ngo yabayemo impanuka irashya. Iri turika bivugwa ko ubwo hatangiraga guturika mu mujyi wa Bujumbura byaje guteza ngo impanuka, abaturage batangiye kwirukanka ku muvuduko udasanzwe, ubwo abiruka n'amaguru abiruka n'imodoka bigenda biteza impanuka, hagira bamwe bakomerekamo gake. Ibice mu bimanyu by'igisasu byagiye biturikira muri icyo kigo ariko bigatumbagira kubera izo mbaraga bifite bikagenda bikikubita ku mazu y'abaturage nko mu gace kitwa ngo ni Kinanira ya 3 na Kinanira ya 4, ubwo abatuye murahazi. Ndetse ibyo bisasu kubera guturika urumva stoke y'intwari yituritse abarimo ibisasu n'ubusanzwe bisanzwe ubwabyo biturika. Ibaze rero muri stoke kuba harimo nk'amagrenade menshi, harimo ibisasu bigiye bitandukanye, harimo amasasu bwayo, harimo imbunda, urumva bigenda biturika mu buryo butandukanye ku buryo binaguruka bikagenda bigera kure. Bivugwa ko ngo bimwe mu bisasu mu bisate cyangwa se mu bice by'ibisasu ngo byagiye biguruka kubera guturika bikagera no muri zone ya Ngagara quartier ya 9 ku birometero birenga 5. Bikumva izo mbaraga z'ibyo bisasu. Ibisasu biri guturikira ku kigo ahari hari iyo stoke ariko iturika rikagenda rikagera nko mu birometero 5 bigasangayo n'abahatuye. Uri kumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Baratuza yavuze ko basaba abaturage kwirinda kujya mu bice byegereye aho hari guturika kuko inzego zibishinzwe arizo zigomba kuhegera gusa zigatanga ubutabazi. Iki kigo cya Kambase cyangwa se Camp Base kiri hafi iki kigo ngo gisanzwe kiri hafi cyane ya gereza nkuru ya Mpinga iri Impimba. Iki kigo mbega kiri hafi ya gereza bita Impimba i Bujumbura. Iki kigo kandi kiri gushya gisanzwe ngo kiri hafi y'uduce dutuwe cyane muri uyu mujyi byanatumye ubwoba butaha imitima ya benshi. Bivuze ngo iki kigo cyari ni cya kigo ubusanga wenda cyangwa se ya stock ubusanga leta itaragiye kuyishyira ahantu hihereye kure y'abaturage, uya ni ikigo cyari kiri hagati mu baturage ahantu hatuwe cyane ndetse kikaba kinaturiye gereza bita Impimba ya gereza nkuru y'Ibujumbura. Rero iyo bituritse biri ahantu hatuye abaturage benshi bitangira gukura abaturage imitima ku buryo bukomeye cyane. Abenshi ngo bari baturiye iki kigo bamaze guhunga bahungiye mu yindi mijyi kure kuko abenshi bari batangiye kubona amakuru. Urumva ibintu nk'ibi bibaye hari amakuru tutangira gukwirakwira ati ni kudeta, ubuyobozi bwa General Neva cyangwa se Ndayishimiye hari abantu bamuteye kudeta bashaka kumukura ku mwanya, bigenza ukuntu uko iturika nk'iri ngiri ribaye hari ibihuha byinshi bita bitangira kuza bibikurikiye. Gusa ibyo byose nubwo nabyo biri kuvugwa ntago tuvuze ngo ntago ari byo, twe turi kureba ukuri kwa nyako kuvuye kuba bishinzwe ari we muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi wavuze ko nta muturage ukwiye gukuka umutima w'umurundi, ari impanuka ibaye mu kigo cya gisirikare turika rikaba nta bya kudeta nta n'ibindi ntihagire ubabeshya. Kugeza muri aka kanya ubwo twakoraga iyi nkuru ntago haratangazwa nimba hari umuntu waba wapfuye cyangwa se hari abahasize ubuzima, ntago ibyo biratangazwa. Nta nubwo ndetse igisirikare cy'u Burundi kigeze gitangaza ngo ese intwaro zahiye, ese icyo kigo cyari kibitse intwaro zingana iki, ibyo byose ntago biratangazwa. Nihagira rero icyo leta y'u Burundi urumva bakiri kurwana no kuzimya umuriro gutabara abaturage nibyo bagihugiyeho, ubwo nibimara gusubira ku murongo nkuko batubwiye ngo ntitugire ubwoba baraza no kuduha amakuru yose tumenye ngo hangiritse iki, hagendeyemo iki, intwaro zahiriyemo zingana iki, zari zo gukora iki. Ibyo byose turaza kugenda tubisobanukirwa nyuma. Icyo ubusabwa no gukora subscribe kugira ngo akabaye kose ujye uwa mbere kukabona. Gusa nanone hari bamwe mu bakomeje kuvuga ati Yesu ubwo ntago yaba ari Red Tabara yaba yatatse Burundi kabiri kurasa. Ibyo ngibyo nibyo abantu bari kwivugira cyangwa se bari kwandika ngo nimba ari byo nabyo turabimenya, ariko Burundi numve ko bwatangaje ko ibi ngibi ntaho bihuriye. Gusa nubwo bavuga ngo ni ikigo cya gisirikare cyahiye, hari andi makuru y'amavideo n'amashusho bityo iyo ubyumvishe neza wumva wagira ngo ni nk'abantu bari kurasa cyangwa se ni nk'imbunda zari ziri kurasa, ariko birashoboka ko ubwo yaba ari n'amasasu yafashwe n'inkongi y'umuriro agatangira guturagurika nk'aho ari abantu bari kurasa bakoresheje imbunda, umuntu akaba yagira ngo ni nk'abantu runaka babagabyeho igitero. Urumva umuntu ashobora kubyitiranya cyangwa se bikaba ari byo. Ubwo byose nk'uko nakubwiye, icyo ubusabwa ni ugukanda like kugira ngo kino kiganiro n'abandi baze kukibona, ugakora na subscribe.